barayiripotinze no live. Mureke kundipotingira live mvuga izanyu. Mwindipotingira live mvuga izanyu. Mwumva ko umwana w'umukobwa yatangiye mu misi ishize. Ndajya live mbivuga. Mwikine mu brother mwe munyiforo wingire. Iforo wingire kubyukusange bya. Natomboka. Nuko komeza kumucungira hafi uyu muntu yaza gutomboka. Yaciye amarenga. Nkurikije ukuntu yavuze uyu mwana aragowe. Uyu mwana yaragowe. Uyu mwana afite ikintu ashaka kubwira abanyarwanda ariko niyerura tubwire we. Ndicara ndabibabwira nti nimwigira hambabwire. Uyu mwana w'umukobwa ku myaka ye akaba ari kuvuga aya magambo. Narababwiye nti nakataraza kazaza mwana erura utubwire nguko kuri amagambo navuze. Hajya abana bo kwa Irene bitwa ngo iki? Dorcas na Vestina. Mumbabarire njyewe mfite uko nabibonye. Bajya bavuga ngo ijoro ribari wariraye. Burese aka kanya haribara. Uyu mwana haribaze kuri iki gihe. Ashingiwe ejo bundi mureke mbabwire uyu mwana ntiyorohewe ashobora kubaza icyamujyanye ariko uyu mwana ibyo yari yiteze mu rugo si byabonye. Ibi rero nkagaruka ku bantu kubahuza uyu mbundi uyu mwana kugira ngo ahure n'uriya mugabo bahujwe nande hajya babana bo kwa Irene. Okay, aha mwahise bamwe mu nyambara nk'abambara amakaske. Umva rero yarahisha umwana yarahiye. Buriya rero mureke mbabwire abanyarwanda batanga amakuru umwana inkuru zamugeze harabisha. Niva muri Canada, ukiva muri Canada ugenda ubaza amakuru kabeza. Mwanyatsimwe ibintu byanyu mwagiye mureka bikavuga uko biri. Ahubwo aho kugira ngo muri potinge mujye mujya kundega nibyo byiza mbitabe. Ntabwo je nkopa. Sheri aho kugira ngo muri potinge Instagram yanjye mujye mujya kundega kuko ibintu mba navuze babiri ku karubanda bihari. Mwambukumwe murajya kundi potingira ntuzenya gute. Sheri aba followers ifite ibihumbi 70 ingahe 80 na hafi 90 nabandi baracyakomeza baza nuko baba bazi neza yuko bakunda inkuru. Icyo ni icyambere. Ntago jewe ncuruza muri alimentation. Oya buretse gato njewe gufata abantu ishyari kandi ni nasanga ari nabantu ku ruhande kubera amarayivu baba bafite. Hari nabandi baba bafite amarayivu ku ruhande. Sanza rimwe muri kuripotinga amarayivu zaje nzaza mbatuke kubera iyo mpamvu. Mina ikibazo wari uzi kugikemuye wena nuri yari kuzi gucungira ariko abanyarwanda bari kuguha amakuru sheri wanje. Rashakira amakuru aho hafi kuri alimentation. Shakira inkuru kuri alimentation kuko nanjye niho naziturumbuye. Niho naziturumbuye. Inkuru niho naziturumbuye. Ejo bundi ujya Canada wabwiye umukozi ngo ta. Sheri ubu turicaye njyewe ndafite inkuru ziri originali. Jewe inkuru ziri sheri inkuru zimanitse nkuyoba Vesti inkuru iriya post nawe si wowe nibyo uba wakiriye. Ngabiruganye umukozi ngabigenda gutadada. None sheri reka nkubwire bariza hafi inkuru zawe zimanitse kuri alimentation dada. Ego Saraha harahiye. Vestina vuga tubwire tuganirire sheri wanje mureke kuza kuduha ubumbe bwa hovyo buraho ngaho bwa pirate la kudedeke. Sheri njyewe ndakubwiye shaka inkuru hafi kuri alimentation. Shaka inkuru kuri alimentation bebe wanje. Vestina nguhamagaye kangaye. Sheri ninde wakubwiye yuko sheri kamera zisetingwa n'abantu zikurwaho n'abantu wiyagara. Ntabwo nshaka kuziranguza abanyarwanda. Je nta nkuru ntabafite Kigali. Izo muzajya mwumva nacecetse banazicecetse byagiyeho wabigizeho kubera umujinya sheri wanje. Wabishyizeho kubera umujinya.
harimo gahunda y'imipuri Rwanda n'indi. Kabeza ngo harashya vesiti. Veve Sheri, oya ndashaka ko Vestine uzivugira. Yego ye, ego. Kudedeki. Halo, Vesti, inkuru zimanitse Kabeza kuri alimentation. Niho Sheri, urabizi nawe kondi. Sho urabizi we kuvuga ngo abantu muri kunyi. Oya, ntakukwivanga. Nta ugusetse. Uyu mwana yarahiye arahisha. Vestine afite agahinda ku rugo. Sheri wanjye, nimba bitari kugenda, nimwicare muganire mubisotinge nibyanga umwagira cya unagira cya. Sheri mfite inkuru. Wowe uri Canada urakora tuwa. Mfite inkuru za Kabeza. Nyandikira ngo Kabeza dada. Ubu bari kukota ngo niwe wigize nabi ngo wirukana umukozi. Kwicariye ni wowe bariho, ntago baza muri social media. Oya, ariko Kabeza bakuriho bari kukota. Ubwo rero nanjye nego yagasonga bugari n'ingoma. Nyandikira ngo Kabeza kudedekira. Ni mwitonde dada. Uriya mwana nuwo kwahemuyire nazavuga. Harabo kwahemuyire ne batavuga. Ayi. Fite inkuru dada. Kudedeki. Nchinyira. Sheri. Baragira bati uyu mugore yicaye ngo yirukana umukozi. Niko bakwicariye. Sheri, inkuru zibazige. Sheri, reka nkubwire, bazi yuko ndinjajwa. Abantu bose bazi yuko ndisutwa. Bazi yuko ndavuga pe. Sheri Vestina Kabeza barakwicariye. Kandi abagore ba Kabeza yego ntibavuga nk'abinyamirambo. Yewe ngiye gushaka inzu Kabeza. Hari inkuru shawo. Kabeza hari inkuru. Ubu ndi gufata esase nkashyira mu modoka nkajya kumva ubusutwa. Sheri. Shushu. Inkuru zawe Kabeza barakwicariye. Kudedeki. Mbega inkuru we mana mfite ubushashwa. Mfite icyitwa inkuru. Uriya yaravuze ngo waumbeya wenzangu jioni. Oya, njyewe waumbeya wenzangu jioni. Injashwa ngenzi zanjye nimwigire hino. Ariko waumbeya wenzangu jioni, wamaraya wenzangu na waumbeya wenzangu jioni. Muze hano. Niko mko. Erega aho byacikiye ni mu kiganiro biriya bintu watangaje. Irya mukuru Sheri wanjye. Irya mukuru riratinda ariko nirihera. Wowe ubwawe waravuga kandi burya abantu bazi kwitegereza. Wa mwana we burerega warabirangije kubwira abanyarwanda kuriya bahita basoma ibibazo bibera mu ngo ni kuriya batangira baganirira ba. Sheri, ndangije ngibana kiriya kiganiro ndavuga niye ko yo Bikira Mariya. Uyu mwana w'umukobwa ko yababaye. Uyu mwana w'umukobwa ko afite agahinda yatubwiye aragira ati Vestina Doruka ntuza Doruka sindakubujije nzakwikurirayo.
nago umva narababwiye njyewe narababwiye ni muhame hamwe akataraza kazaza ariko uvuga inarerura ninde wakubwiye kuvuga ina ariko sheri wowe ninde wakubwiye kuvuga inarerura ninde wabikubwiye ubwo icyo mutumva niki muri abana bejo mu gitondo yana baramwicariye Kabeza Trizie uramenye nimba hari izuzu ceceke wakana we cyo sigangwa n'ingejajwe Kigali wabaye injajwa ryarima yego kanze mboroke injajwe ije kwamamaza hano kambanze nyiboroke sinza hinyerereye mube muretse kwandika ndayibonye reka nyiboroke ntago hano bamamaza sheri yuje kwamamaza urishyura uruzirashyushye Kigali noneho Kabeza hari show ninde udakunda ubujajwa ninde udakunda ubumbeya narabibabwiye n'uyu mwana murangije muti nyahabu na jihadi nyahabu niki narabibabwiye jewe ndareba nkavuga ntayiwe nami nakupenda pia sheri wangu Aisha sinzongera gukunda nkuko nagukunze inkuru kwa Vestina zira fuzo ndamutse mbabwiye inkuru nakuye Kabeza mwahita muvuga muti jiha kuko jewe ngomba gushaka amatiku y'abantu banje kamenya aho byahindiye kamenya inkuru ugomba kuzanira guhereza abantu banje